Interesovanje za biologiju se u mom slučaju javilo u srednjoj školi. Pošto smo mi prirodno-matematički smer bili, na nešto detaljnijem nivou smo izučavali biologiju i pamtim da mi je u 3. godini posebno bilo zanimljivo kada smo počeli da učimo fiziologiju. Fascinirala me fiziologija biljaka, koja mi i kasnije tokom studija biologije bila interesantna, a ono što me potpuno oduševilo je bilo zapravo fiziologija čoveka, kako funkcionišu organski sistemi i objašnjenje koje fiziologija na to daje meni bilo interesantno i prosto dalo mi tu neku motivaciju dalje da učim o tim procesima i tako dalje. Kasnije se ta fasciniranost produbila i u 4. godini srednje škole, kada smo malo detaljnije učili neke osnove zapravo iz molekularne biologije, genetike, evolucije. Pošto ja sam želela i psihologiju zapravo ali opet u svemu tome sam našla zajedničko, u biologiji sam našla nešto što je zajedničko za sve to, jer meni u samoj psihologiji ono što je mene interesovalo u tom periodu bila su zapravo objašnjenja koje je pružala neurobiologija. Ja sam dolazila u dodir sa nekom literaturom koja se ticala, znači, bukvalno je bila iz oblasti neurobiologije i davala je zanimljiva objašnjenja ljudskog ponašanja, ali znači na nivou na kom to objašnjava biologija. Pa biologija je vrlo raznolika, pokriva mnogo oblasti, mnogo tema istraživanja i na različitim nivoima su pristupi istraživanja. Od objašnjenja kako nešto funkcioniše do objašnjenja zbog čega je to tako i koji je neki viši smisao. Pored pristupa koji biologija ima, a to je da ona objašnjava, znači medicina će da se fokusira na lečenje nekog problema, na lečenje posledica, a biologija daje objašnjenja zašto se nešto dešava i samim tim omogućava pristup da se neki patološki poremećaj, tretira i spreči njegova pojava. Tako da iz tog razloga mi se više svideo pristup koji pruža biologija i dodatno ono što me opredelilo za bavljanje biologijom bio je uticaj moje 2 profesorke u srednjoj školi, a to su profesorka Nada Džamić-Šepa i Emilijana Mandić. Zahvalna sam obema profesorkama, posebno Emilijani Mandić koja me u 4. godini dosta podržala u pripremi za prijemni ispit na biološkom fakultetu. Tako da, eto, njih 2 su zaslužne za to što su prepoznale moje interesovanje i podržale me u svemu tome. Ono što je meni bilo uvek najinteresantnije je bila zapravo fiziologija. Znači, počevši od znanja koje smo dobili iz opšte fiziologije, pa kasnije ćelijska fiziologija, fiziologija životinja i na kraju fiziologija čoveka. Bar meni lično je najinteresantnije bilo ono što se tiče samog čoveka i načina na koji funkcioniše ljudski organizam. Ja lično smatram da ono čime bi se jednog dana bavila je upravo ta oblast gde može se napraviti doprinos u prosto, poboljšanju kvaliteta ljudskog života. Tako da je to razlog zašto sam se ipak opredelila i za to. Tako da i ona interesovanja iz srednje škole koje se ticale i same medicine, nekako se sve svelo. Na kraju su se te 2 oblasti nekako jedna u drugu spojile i došli smo do onoga do čega se danas bavim. To je biomedicina zapravo. Tako da to je to. Bila sam student demonstrator na predmetu fiziologije rastanja i razvića biljaka na biološkom fakultetu. To je predmet u 4. godini na osnovnim studijama biologije. I to je bilo vrlo jedno zanimljivo iskustvo, način da vidite kako funkcioniše zapravo organizacija i izvođenje samih vežbi iz sasvim druge tačke gledišta, a ne kao student koji te vežbe radi.
U sklopu zaduženja koje sam imala kao student demonstrator bila je da sa još jednom koleginicom učestvujem u pripremi za izvođenje praktičnih vežbi i pomažem prilikom izvođenja praktičnih vežbi, znači da si spreman da odgovoriš na pitanja koje studenti imaju, da im pomogneš da oni propisno tu vežbu uopšte završe i privedu kraju. Tako da je bilo vrlo zanimljivo iskustvo za mene. Najznačajnije moje istraživačko iskustvo zapravo bila je izrada master rada. Kada sam upisala master studije na Biološkom fakultetu, smjer eksperimentalna fiziologija životinja i čoveka, zapravo sam došla u saradnju sa laboratorijom Odeljenja za molekularnu biologiju Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković i konkretno tema kojom se ova grupa bavi jeste dijabetes i potraga za određenim načinima da se preventivno deluje na nastanak oboljenja, ali i na lečenje ovog oboljenja. Dijabetes je danas veoma aktuelno polje istraživanja iz razloga što ga karakteriše epidemiološki rast. U vezi sa time, naravno, promenjeni način života današnjeg čoveka, znači smanjen kvalitet, lošija ishrana, smanjena aktivnost, fizička aktivnost i tako dalje. U skladu sa tim imamo sve veći broj obolelih svake godine i javlja se sve veća potreba da se zapravo dođe do nekog konkretnijeg rješenja, znači da se dođe do odgovarajućeg terapeutskog pristupa koji bi delovao preventivno na pojavu oboljenja. Ono što je karakteristično za dijabetes je da dolazi zapravo do smanjenja beta-ćelijske mase u pankreasu. Beta-ćelije su ćelije pankreasa koje imaju funkciju da sintetišu insulin. Insulin je hormon koji deluje, koji reguliše nivo glukoze u krvi tako što smanjuje glukozu u krvi nakon unosa hrane. U skladu sa tim, ukoliko je beta-ćelijska masa smanjena, vi imate efekat smanjenog sveukupnog insulina u organizmu, a samim tim i neadekvatnog odgovora organizma na povećanu glukozu i dešava se hiperglikemija. Hiperglikemija ima dalje različite posljedice po organizam i štetna svoje delovanje i dovodi do razvoja daljih dijabetičnih komplikacija. Tako da postoje različiti pristupi izučavanju mehanizama koji dovode do propadanja beta-ćelijske mase, jer se zna zapravo da različiti tipovi ćelijske smrti dovode do umiranja pojedinačnih beta-ćelija i samim tim poželjno je zapravo modulirati tipove ćelijske smrti koji dovode do ovoga, znači inhibirati ih i samim tim to bi bio jedan pristup kojim smo se i mi bavili u mom master radu. Moj master rad podrazumevao je jednu in vitro studiju gde su u veštačkim uslovima gajile izolovane beta-ćelije pankreasa koje su bile podvrgnute različitim tretmanima. Želja je bila da se ispita da li je feroptoza, a feroptoza je novoopisani tip ćelijske smrti, za koju se već zna da ima doprinos u nekim neurodegenerativnim oboljenjima, znači da već deluje na propadanje nervne mase. Želeli smo da vidimo da li je ona uključena i u proces propadanja beta-ćelija. U skladu sa tim, ćelije su tretirane različitim dijabetogenim uslovima i tretirane su farmakološkim inducerom feroptoze. Ukoliko promene na ćelijama koje su tretirane farmakološkim inducerom feroptoze liče na one koje su podvrgnute različitim dijabetogenim tretmanima, kao što su bile ćelije koje su tretirane visokom glukozom, to nas već negde usmerava na to da su te beta-ćelije ušle u proces feroptoze. Neminovno, i to je bio slučaj u eksperimentu, neminovna potvrda za ovo je bila zapravo grupa koja je bila tretirana sa ferototskim inhibitorom, gde su ove promjene bile vraćene na kontrolni nivo.
Po završenom i odbranjenom master radu dobila sam nagradu Ivan Đaja za najbolji master rad iz oblasti fiziologije za školsku 2020-2021. godinu. To je nagrada koju dodeljuje Institut za fiziologiju i biohemiju Ivan Đaja Biološkog fakulteta. Na tome sam posebno zahvalna svoje mentorke, doktorki Vesni Otašević, koja me je vodila kroz izvođenje svoje eksperimentalne teze na master studijama, takođe i doktorke Ani Stančić, a naravno i celoj grupi odeljenja za molekularnu biologiju. Master rad je zapravo bio deo jednog većeg projekta koji je bio finansiran od strane Republičkog fonda za nauku i podržan kroz program saradnje srpske nauke sa dijasporom pod nazivom, prevedeno na srpski, Feroptoza i njena uključenost u dijabetes, kao i mogući načini, odnosno moguće strategije za lečenje dijabetesa. Ovaj projekat je bio pod rukovodstvom moje mentorke, doktorke Vesne Otašević. Pored standardnih obaveza koji su se ticali pohađanja kurseva i učenja, uvijek su postojali pozivi, to je pogotovo izraženo kod nas na fakultetu, pozivi za volontere za učešće na različitim manifestacijama koje organizuju različita društva. I to je bio jedan odličan način da zapravo proširiš svoje vidike, jer tu si uvijek bio u prilici da upoznaš dosta ljudi. Samim tim proširiš svoje iskustva, dođeš do nekih novih ideja. A pored ovakvog tipa volontiranja istakla bih kao bitno volontiranje u laboratorijama. Ukoliko student želi da se bavi naukom jednog dana, mislim da je to vrlo bitno jer učenje ti daje jednu stvar, a praktičan rad sasvim nešto drugo. Praktičan rad podrazumeva određenu veštinu i nije naravno nikad kasno i nikad nije nenadoknadivo da se kasnije ili prosto kad si na master studijama da radiš takve stvari, ali ukoliko imaš vremena i prilike, znači studentu ne treba bude glupo da pokuca na vrata profesora koji se bavi temom koja njega zanima i da vidi da li može tu nekako da se usavršava i da nauči nešto novo. U mom slučaju dodatno interesovanje bi bila fotografija. Fotografiju sam se zaljubila još u osnovnoj školi kada sam dobila prvi digitalni fotoaparat, pa sam onako voljela sa njim da eksperimentišem, da vidim šta sam mogu da uradim i nekako to se zadržalo i dan danas, više nekako na amaterskom nivou, ali nije ni bitno jer to volim da radim za svoju dušu. Tako da to je način na koji mogu zapravo sebe kreativno da izrazim, to je ono što mi je neophodno. Pored fotografije, volim prirodu, volim planinu i volim trčanje. Pre par godina kada sam se upisala jedan trkački klub u Beogradu, to je dobra stvar zato što u klubu steknete naviku da se bavite ovim sportom. Delo je onako na izgled monotono, ali zapravo je značajno iz razloga što se razvija nekakva upornost i dobro je za studente jer je to način da onako malo odmorite glavu nakon dugotrajnog učenja, da se prosto razdrmate i naučnici kažu da se
ovakvom fizičkom aktivnošću, ali i fizičkom aktivnošću svakog tipa zapravo razvijaju nove nervne ćelije i to u hipokampusu, odnosno delu mozga koji je zadužen za memorisanje stvari. Tako. Moja poruka za mlade istraživače bi bila da, kao što si već spomenula, istakla koji je značaj u stvari tog nekako praktičnog usavršavanja kroz školovanje, da nekako potenciraju to, ne bi li u stvari imali prilike da vide šta zapravo naučni rad podrazumeva. Šta on nosi sa sobom, koje izazove, ukoliko je nauka nešto čime bi se naravno bavio. A druga stvar je da kada tek uđeš u nauku ne smiješ da imaš isuviše velika očekivanja, da očekuješ rezultate brzo, jer rezultati u nauci uglavnom dolaze sporo i to je jedan proces, znači do krajnjih finalnih rezultata postoji dugačak proces od postavke eksperimenta do sprovođenja analize određenih stvari koje su ti od interesa, tako da moraš biti strpljiv. A druga stvar, bitno je da radiš, jer motivacija je nešto što zavisi od spoljašnjih faktora i menja se kroz vreme, ali ukoliko radiš svakog dana ili svaki sat nekog dana koji si uložio da naučiš nešto novo, da radiš u toj temi od interesa, sigurno će se isplatiti. Tako da bitno je raditi i na kraju verovati u sebe. Mislim da je to isto, ako ne i najvažnija stvar.